Impilo yomuntu onsundu is centered on spirituality, where we see that majority of the problems that the African being encounters are more spiritual than physical. Abantu from different walks of life come to find solace within the walls of Isambulo to better escape the spiritual misfortunes. Agesizwe kabanzi. Kuhle kubaba kuhle. Kuhle masosha kuhle. Baba ngihamba lo mndeni lapha. Nifamba nefamilia la. Size kuwe baba sizocela usizo. Sinenkinga lapha ekhaya. Nineproblema Sihlutshwa idlozi. sihluphiwa yinkwembu. Leli dlozi kuthiwa igidelandlini, amadlozi lamakhulu okuthiwa amagidelandlini. Leli dlozi kuthiwa likumama, umama osizalayo. Lilapha egumeni and leli dlozi selimoshe kakhulu. Liyachitha yonke into engenayo ekhaya enhle. Kwasibi lezidalwa zala ekhaya kithi asakhona ukungena because of lelo dlozi. Bekumele kube lo msebenzi last year okubuyisa ubaba. Kodwa asikhonanga ukubuyisa ubaba ngoba bathi ngeke sikhona ukubuyisa ubaba ngoba leli khaya lingcolile. Kumele kuqale ukuklinwe leli khaya ligezwe kususwe leli dlozi. Kusuke sikwazi ukuqhubeka ngomsebenzi. So into eyenzekile ngoDecember sike sahlala phansi lo mndeni ngayo le ndaba. Masi sisabhizi lapho kwabe kuqhamuka umoya. Lo moya uvuka umfazi komfowethu. Wasisithi ke lo moya le ndaba elingayo ukhona umuntu phakathi kwenu la ongakwazi ukuthi alisize ngale ndaba elikhuluma ngayo. So basebezibuza lo moya ukuthi ngubani lo muntu lo olikhuluma ngayo. Wasekhomba mina. Wathi nangu lo muntu lo nguyena umuntu ozolisiza. Kodwa phambilini ngangisengibachazele ukuthi le ndaba esibhekane nayo njengoba mina ngihamba la ekhayeni kuphela yimina kuphela ngihamba la ekhaya lo sister wami abanye abafowethu abanye abayizi lapha ekhaya. Kodwa ngase ngibachazele ngisimo ukuthi lesi simo esibhekane naso ubaba Radebe nguye kuphela umuntu ongasiza ngoba laba abanye bebe sebehambile izindawo batshelwa ngalesi simo. So lo moya wathi ukhuluma lapho wasesithi ke uma lingakholelwa ambani ke thathana uhambo niyefuna omunye umuntu azonichazela kahle. So wasebe decide abafowethu ukuthi hayi ungcono senze umfowethu omunye wasesithi no ukhona umuntu amaziyo yena onga abangakhona ukuthi baye kuye bayekuza ukuthi lo moya uthini mayethi mina kumele ngisize lapha ekhaya ngoba kusho ukuthi mangibachazela bona abayi-understand kahle le ndaba. So basebesithi ke hayi khona omunye ubaba oyisangoma abamaziyo basebesithi ndoda sicela nawe uhambe nathi sifuna ukuyakuzwa kahle lo daba. Hayi ngavuma ngathi ayasambeni. Masifika lapho kulo baba ubaba lo shaya amathambo. Masifika kulo baba uyayisho impela indaba ukuthi impela kunemfumba lapha ekhaya ngoba izinto zibambekile akulanto elungayo nje noma singathi senza izifuyo ziyafa kwankukhu ziyafa lapha ekhaya. Wathi ke lo baba into kumele yenziwe lapha ekhaya kumele kuthengwe inkomo. Le nkomo le yezogeza lo muzi lo. So uthe esazama ukuhlola ngoba uhlola ngethambo lo muntu ushaya ithambo. So mayishaya ithambo lakhe ithambo eli1 labe ligijima liqondana nathi nga. Manje ngibona uyasibheka lo baba ubheka ithambo lakhe uyabheka uyabuza lo baba masosha isangoma umuntu wasemakhaya akazi lutho makhaya not edrobheni emakhaya. Uthi lo baba ubuza kithi uthi ngubani ubaba Radebe? Avutisa kuyimani papa eRadebe. Ngithi hayi ubaba Radebe basho bafowethu bathi hayi nangu umuntu omaziyo. LweMboni. Ngithi anti yabona ngilitshelile. Nokumashobona nini umuntu. Lalela ke. Uyazi ngihlekani? Uyazi ngihlekani? Ngihleka. Uyazi ngihlekani? Ngihleka ukuthi ithambo makehlola ithambo inhlolo zakhe ngoba inhlolo le inhlolo yethambo yagijima imali uyababheka ukuthi ubani baba Radebe. Uyazi ngihlekani? Abafo bakhe bayagijima bathi hayi omaziyo ulo ngoba phela kusho ukuthi manje amsho bayacabanga ukuthi izawuvela ke indaba yalo Radebe nenyoka ngoba phela bahambi la angani angizuthi ngithini
I'm sure manje yikho beshesha bethi hayi nango mazinyo. epurisi va pfumela ka va hundzisa ka va ku hi lo muntu uhlola ngamathambo ayi4 Okay. mayisha ithambo lakhe liwanda gijimeleza straight ngapha kithi loko a yikho lapha abheka khona uyabheka ubheka phansi ubheka phansi uthi hayi man ngubani ubaba Radebe a ku imani papa ngithi hayi ubaba Radebe ngiyamazi bathi hayi nguye lo maziyo lo va ku hi loyi a mu tivaka kudala ekhuluma ngayo ubaba Radebe va ku hi yena a khulumaka Hey. hi yena sempre lo baba athathe ithambo lakhe ayiphinde futhi uzama ukudingisisa kahle Rambo Mambenyana Uthi, a "Hey." futhi. uyazi hey lo baba lo uthi lo baba kuthiwa unesonto elikhulu lo baba lo Ako papa hi loyi va Ngithi vele kunjalo. kulweni ku swi xitanga uyashaya futhi ithambo lakhe uyahlola uthi lo baba hey ya uyabona indaba yenu aka mhaka ya nangu umuntu ozonisiza hi loyi munhu a ta ka mi pfunaka sithi sangoma hey nangu lo muntu ozonisiza hey umkhulu lo muntu lo mi pfunaka uthi ke hayi lalelani le nkomo engithela ithenga lingabe sayithenga a ku ni homu mu nga ha xavi hambani kubaba Radebe fambani mi ya ka papa eKhateni uyena uzolinikeza isisombululo hi yena a ta Ukuthi ka mi lenze nyika njani? swizangu swa ku mi endlisa ku yini ethi masiqeda lo baba besithi ngibona ubhala phansi iphepha a ku ni ku vona eyi ngiyamanga nti ubhala ini kanti ubhala inamba zakhe uthi heyi ngicela ukuthi ubaba Radebe mayifika lami ngiyamdinga mani a ku loko lami ngixakekile na mina mi precisara uthi nami ngixakekile ngicela ukuthi lami azongisiza ke ngiyambona hey lo muntu powerful kakhulu a ni ni matimba hi nkarhi uyena umuntu ozonisiza ke a ku hi yena a ta ka mi pfunaka kungakho baba sizile namhlanje sizocela usizo baba Papa hi nge teke ka ngoba wena ku hi akunanto ihamba ekhaya yonke into iyamoshakala famba ka be hinkwaswo swa voneka kaya ngixolisela lo mndeni ongezanga namhlanje njengomfowethu usebenzele eThekwini akakhonanga ukuza kodwa Mambenyana tirhela bavumile bonke ngoba indaba sebayiza ukuthi ubaba Radebe kuphela nguyena umuntu ozosiza se va swi tiva swa ku papa Isangoma seqiniso ke lesi. i nyanga ya ntiyiso leyi Oh. Uthi sangoma seqiniso ngoba sikuvuma. That is your own view and your own mind ngeke ukuphikisa. mavonelo ya wena lawa Mawuzilandela imfundiso zami isithunywa siphezulu kunedlozi. mina swa ka xithunywa xi le henhla That's what I'm talking about. Isangoma seqiniso ngoba siyabona ukuthi no lana kuthiwa nangu umuntu yikho asathi ngicela esami sombululo sedlozi senkomo ningasasebenzisi ngoba uhlonipha abantu abadala bathi cha lona uphethe into enkulu kunali akwenze lokho kwakhe akungamixwa ngokwenza kwakhe isangoma lesi akusumuntu onomona akusumuntu odlala abantu akusingumuntu oqambela abantu amanga umuntu impela oyisangoma inyanga ya ntiyiso so lezi zinto izinto zokuthi sibabaza umuntu angifuna ukubabazwa mina anilava anandaba nabantu anginandaba if mina bengambathwanga yilaba abantu bengiyisebenzi namabhizinisi bengizoziqhubekela it's for you to learn osisi labo ohamba nabo bayavuma obathi umfowethu unamanga Yebo siyavuma. Siyavuma baba. injalo ngendlela ayibeka ngayo Yebo baba. akukho kusela Cha ufake konke baba. ukufake konke akukho akufakazele Akukho baba. akafakanga shukela nyana Cha akafaka ngashukela baba. akafakanga tswayinyana Cha kunjalo nje ngoba injalo baba. injalo impela Yebo baba. imfihlo yezulu benikhona nonke ngithi umndeni imfihlo yezulu masibonge